Da se ovaj dio razjasni, da tu nema nedoumice. Kada kažem, znači, evo u ovom primjeru ekonomskoj borbe na Božjem putu, kada bi neko dosljedno išao, znači, raditi neki svoj posao po Božjim zakonima, on neće biti ostavljen na miru. Znači, ove strukture zla će odmah doći, početi nametati svoje. I zato mi imamo pravo na samoobranu i tu borbu protiv njih. Protiv njihovog nametanja onima koji rade po Božjim, sukladno Božjim uputama i Božjim zakonima. Oni su ti koji ovdje dolaze, koji nameću te kamate, koji nameću te poreze, koji nameću svoj sustav vrijednosti kroz svoje strukture represije, kontrole i tako dalje. I onda tu dolazi do tog sukoba. Znači, to je pravedna borba u samoobrani. Oni su ti koji prvi napadaju, oni su ti koji rade agresiju i neće pustiti ljude koji bi se htjeli izdvojiti. Dobro, vi radite svoj bezbožni sustav. Evo, zamislimo ovdje da u Hrvatskoj sad se izdvoji neka zajednica, neko će reći sekta, kako god, ne, etiketu zalijepiti. Ajmo mi sad, vi radite svoje, mi ćemo raditi svoj sustav, evo to u nekom selu, nekom malom prostoru. Ne, nema šanse, poslaće vojsku, poslaće policiju, poslaće sve da to unište i da nametnu svoje. Ali tako je to na cijelom prostoru Hrvatske, tako je na cijelom prostoru Europe, tako je to praktički na cijelom svijetu. Svugdje oni teroriziraju i agresivno nameću svoje i ne dozvoljavaju miran život po Božjim zakonima. I zato dolazi do te pravedne i opravdane i obvezne borbe. To je borba u samoobrani. I kažem, svako ko dosljedno ide tim putem, doći će do tog momenta. I sad, da li ćeš se pokoriti njima ili ćeš ući u borbu do kraja, uz Božju pomoć, i ići prema pobjedi. Ali kada bi se to, ajde opet jedan korak dalje u toj utopiji, toj hipotetskoj, lijepoj, dobroj situaciji, razvoj događaja, da bi se to na ovoj lokalnoj razini, recimo, dogodilo u tom pozitivnom dobrom pravcu, pa ne bi opet ove sile zla spavale. Onda bi oni gledali, aha, nismo uspjeli na ovaj način suzbiti, idemo sada na drugi način. Pa na treći, neće oni nikad stati, neće nas nikad pustiti da živimo u miru i da budemo izvan njihove kontrole i dosega. Pa znajući to, pa nećemo ni spavati i biti pasivni, nego ćemo proaktivno, znači to u ratu, u svakom ratu, u vojnoj znanosti, treba, što se kaže, preuzeti inicijativu. Imati inicijativu. Znači, što bi to značilo konkretno? To značilo ono što govori, što me cijelo, evo, to je dio, to je moja optužnica. On poziva na rat. Da, medijski rat. Tu mi pobjeđujemo. Medijsko, duhovno, medijski. Osvještavanje ljudi, davanje pravih informacija, širenje dobrih. Znači, dobiti ljude na zapadu, u Rusiji, svugdje, znači, a upravo ono što sam rekao, znači, ova pozicija nas daje nam mogućnost, znači, to što oni koriste protiv nas, ta različitost i u vjerama, konfesijama i svemu skupa, u slučaju pozitivnog razvoja događaja na ovom lokalnom prostoru, daje nam doseg svugdje, znači možemo doseg na zapad, na istog, katolike, pravoslavce, muslimane, imamo doseg, znači preko ovog islamskog elementa imamo doseg na potencijalni na milijarde ljudi, preko ovog kršćansko-zapadnog opet na milijarde ljudi. Znači možemo doslovce cijeli svijet obuhvatiti i da budemo ti koji ćemo, po mom mišljenju, na ispravan način pokazati i djelovati kako da se čovječanstvo oslobodi od ove tiranije, od ovog mraka koji ga preuzima. Ono što sam govorio, znači, taj transhumanizam, to ide dalje, znači agenda jedna je završila, rat, pa onda ide te klimatske promjene, pa ovo, pa 15-minutni gradovi, digitalni logori, to neće stati. Da. I oni ne nameravaju stati, ovi su potpuni izvršitelji. Ovo što smo otišli s kune na euro, pa to je jedan komadić u tome. Znači, ova takozvana opozicija tu u Hrvatskoj, koja je isto kao i ovaj muftija, znači, isto ni slovca nije rekla, a trebali su iz principijelnih razloga, ti ne znam, možemo, kako se zove, iako i oni iz principijelnih, nego, kako se zove, Most, Domovinski pokret, ne znam, hrvatski suverenisti, takozvani sve opozicije, nekakvi kršćani, vjernici, moralni ljudi, pa iz principijelnih razloga ste morali stati u moju obranu. Pa koliko god me ne volili, pa koliko god me mrzili ili ne slagali se sa mnom, iz principijelnih razloga ste morali stati i u moju obranu i reći ne može to tako, time bi sebe zaštitili, jer sutra će vama to doći, ali ste toliko zaslijepljeni ljubomornom. Jer svi su oni bili na trgu, to znam. Ne znam, i taj Raspudić, ne znam, i Grmoja, i ovaj, i onaj,
i tako dalje. I svi su oni jalni, jer su sebe vidjeli, ne znam, onaj Miletić i takvi likovi. Ovi ljudi skandiraju Marhu, a svi su oni misli, ja bih htio biti taj da meni tako to bude. Bolje da onda neka ga nagaze, neka ga zatrpaju tamo, to otvara prostor da ja mogu izići na scenu. Tako oni to u toj svojoj plitkosti razmišljaju. Što se mene tiče, neka oni budu lideri, samo radite kako treba raditi, ali niste se pokazali, znači niste pokazali nikakvu dosljednost u ničemu.